आमदार चर्चिल आलेमांवान ब्रेस्तारा आपल्या कार्यकर्त्यांबरोबर शरद पवार हांचो 19वा जन्मदीस मनयलो। ह्या वेळार राष्ट्रवादी पक्षाचे साबार कार्यकर्ते वारका हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। शरद पवारजी आज ताका 79 वर्सां भरता आणि 79 वर्सांचेर तेणे तातूंतले की आपल्याचे लोक कितलो फाटी आसा आणि आपण खंय आसा ते आखे इंडियेक कळून येयला की शरद पवार एक बरो लिडर, मासिस लिडर, लोक त्याच्या बरोबर आसा म्हणून पळोवपाक गेलो जाल्यार एका टायमाचेर शरद पवार म्हणटा तो काँग्रेसचो एक व्हडलो लिडर। जेन्ना काँग्रेस ताका दुखयता, काँग्रेस ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिना मुखार वचपाक, तेन्ना तेणे काँग्रेस पार्टी सोडून एनसीपी घडून हाडली आणि एनसीपीचो एक बरो लिडर जावन आयच्या दिसाक तेणे महाराष्ट्रांत दाखयलो की आपण बरेच लीडर। Everybody knows him as Varka Strongman, who won the elections on the NCP banner, and now I think Goa needs a change, and under his dynamic leadership, he's going to take NCP forward, and the clock will kick and tick going at a very fast speed with his experience, because they say experience is the best teacher. It gives the test first and lessons afterwards. But Churchill Alemam, under the dynamic leadership of Sharad Pawar, has done so many lessons in politics that I think a leader like him is required to take Goa forward.